How can a person who launched free SHS be against free SHS? And so it's a political gimmick that is played by our opponents. Free SHS has come to stay. My position on free SHS is known. In 2015, I launched progressive free SHS. That's what the Constitution says. Sana yemra kuninu eka. Aha eye Kokoti TV ene eye ejwada 8th of July 2024. And Samoa ebedwa so na munua bema Asamoah Sarpong Kumankumah mayibia mebabisi naposo amamon. Omampania wowo Ghana Akufo-Addo ede ensebi akoma yenuanom a omubekiro eye BCE no ensohwe no na ne a wo kane se omunyi wo ho firi eye ye kwakohwie mu na ye de atwero no eno no enye ade a ebeboa wo krakrakrakrakra nemom wo monhwe na ne a wo mo asua no eno na ye de krata no ebeto wo manimu a wo mo enhwe so enkyero na odi toaso se oma obia etiri enkwa yeko ensemfufuru mu a former president John Dramani Mahama sabre opese osa eba ne yeto aba ne so aba no de aba betudwa se National Cathedral ne de enyade a obijai amanako na yeto abama no na obedi wo mampani a oba behwehwem na bibibia anko ye bia sika bia kodi obia nsem bia no waje ama oman Ghana Gabi Ochirida so de enkurachesem akoma eye napo na ne a wokane se ene a wode yayi ni se running mate no de bruni be no focus na ahode bia nimde bia obetim bia ofamwa Dr. Mahmoud Bawumia. John Dramani Mahama na okase was say nobody in my government will be allowed to buy state assets. Mapoto kakra was say obi bia yeto abama no be di president a owona abanum de ade a eye oman ne dia no oma ho kwan ema obia entobi. John Dramani Mahama na sabre yedu nisui wose eye free SHS ne de abase eba betena na ono oba anase to abama na oba behyemu kina na nea enkoyie ewo mu bia no omo ahwese ombehwe na aye kra behwe ensemoi na former president ode atudwa papa bia ye friend Couple Matthew Adabuga ono waye retired officer armed forces wo de ababetu ja say eye Rollins ku bia woye tie limam no eye Gaddafi eye Libya president eno tetam skapuduo eye $1 million wode ma jeje ema ne de beye saa ku no abrantie bi nso na no da dwampa se akora wahwe no ama akora no adi emfie edu mienu no ya wode no ko eye Germany abruchirima no ye kohwehwe mogyan mu se akola no enya ade a eye papa no edia John Dramani na yasa aduru no subium na nea wo kane se eye ketasehye ene proye no se yeto abama no na MPP wo mo amte so no obi edi ho fode a ene nia ebesi no enye asemketwa enya de a odi obia ho ebeche no wei na eye former president John Dramani Mahama eka se ye ko ensefufuru mu a yasadru eye former president John Dramani Mahama wo se ye sato abana obesete commission na eye enkra ensase a enimonimu amanfo efum se wo mo a ejapade no womu hweyi womu eba behwehwem na nea amfa emrakwa so bia no sa de nyina omo age yedi naposo eba wie yedi ana Mahama bi mu ana yasa duro no se ye forest reserve no ya amanfo sabri de omo atu womani asie so a womu tumu galamse no ade a yeto abama na ade a obebra nase kura ewo oman Ghana mu aha na etiefo ene bidimu ebesi